خوري پما پوي انبار هي مطلبي جانانا ربنا ري فغار فغار اي مطلبي جانانا اي مطلبي جانانا رستر ما بخڑ مزار تو بجڑے گے گرانا رستر ما بخڑ مزار تو بجڑے گے گرانا ای ببے حدانا قرار ای مطلبی جانانا خوري پما پوي انبار هي مطلبي جانانا ربنا ري فغار فغار اي مطلبي جانانا اي مطلبي جانانا سما دمينه با ارمان کړې تو بے وفا لالیا سما دمينه با ارمان کړې تو بے وفا لالیا اے باز ما په انتظار ای مطلبی جانانا خوري پما پوي انبار هي مطلبي جانانا ربنا ري فغار فغار اي مطلبي جانانا اي مطلبي جانانا ما بات غواړې مطلبي خو زبن يم کنا ما بات غواړې مطلبي خو زبن يم کنا راځي تر ما بخړ مزار اي مطلبي جانانا خوري پما پوي انبار هي مطلبي جانانا ربنا ري فغار فغار اي مطلبي جانانا اي مطلبي جانانا فهم فغار ببالتانا گرانا سا خبر وی فهم فغار ببالتانا گرانا سا خبر وی اروے پما دسڑ اشعار ای مطلبی جانانا گرانو مینا والو دے فرق ترانے پاواز دا فہیم فگار مروت او پا کلام دا فہیم فگار مروت دے فرق ترانے دے پارا فرمائش کرے دے بنونا لطیف رحمان اینڈ شفیق رحمان او سپیشل فرمائش کرے دے نصیب مدہوش مروت نفگار ربے تیل نمبر 0331 85 906 ریکارڈنگ حماسی اسٹوڈیو سرائے نورا السلام قربانا رے فگار فگار ای مطلبی جانانا ای مطلبی جانانا خوري پما پوي انبار ای مطلبی جانانا ربنا ري فغار فغار ای مطلبی جانانا ای مطلبی جانانا رستر ما بخڑ مزار تو بجڑے گے گرانا رستر ما بخڑ مزار تو بجڑے گے گرانا ای ببے حدانا قرار ای مطلبی جانانا خوري پما پوي انبار هي مطلبي جانانا ربنا ري فغار فغار اي مطلبي جانانا اي مطلبي جانانا سما دمينه
با ارمان کړې تو بے وفا لالیام سما د مینې با ارمان کړې تو بے وفا لالیام اے باز ما په انتظار ای مطلبی جانانا خوري پما پوي انبار هاي مطلبي جانانا ربناري فغار فغار اي مطلبي جانانا اي مطلبي جانانا